Mayap ayabak po kay Kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking kakatamong online live streaming. Pagmasusyan tayo po ngeni ing banalamisa para king Merkules, kapat ng aldo ning Oktaba ning Pasko. Iyabe tala naman kaniting misa ring makatukwing kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Alice Magno, Amelia Bonifacio, Annalyn Miranda, Arnold Zabala, Bagtas Family, Carmelita Milet Vergara Ocampo, ating kayang familia, Dalia Dizon, ating kayang familia, Emily at Annalyn Pare, ating kayang familia, Erlinda Garcia, Estrella Zabala, First Calcutta Foundation Incorporated, Jesus Torres, Maria Venus Valencia Castro, Marisa Tulabing, Merly Bautista, Merlin Ferreras Abelia, Mirna David, Orlando Gadula, Sheng Pangalinan, St. Ferdinand Medical Arts Building, St. Francis Academy at Ring Pamilya Tulabing. Para king kayadwanan ng Asunsyon Sampang, Danica Lacayanga, Donald Paul Dizon, Estrabilio Santos, ating kayang familia, John Kenneth Nuki at Valerie Apol Balagtas, Lenny Papio, Dita Guanlao, Myla Victoria Amorao, Marciano at Clarita Arcega, Mirasol Ahos ating kayang pamilya, Pamela Nicole Pelayo, Vincent Christopher Pare. Para king kabaytan ng Cons Quezon at para king Malagwanang Kapaldanan, Angelita Valencia, Angelina Pelayo, Boniganya, Donna Katakutan, Esperanza Torno Cortez, Evelyn Dungca, Fernando Dapu Jr., Flora Quizon, Florencio Garcia, Helen David, Herbert Bais, Herna Sampang, John Vincent Lopez, Julieta Balagtas, Kenzo Miguel Policarpio, Lourdes Yuzon, Michael Bulaon, Orlando and Jonas Manarang, Orlando Serrano Sr., Renato David, Rosario Kaingat, Rosita de la Cruz, Victorina Galang, Winnie David at Jam Siason. Para king kaladwanang Francisco at Felicitas, Janicet, Jean, Jesus, Jerwin, Joel, Jose, Mamerto, Felisa, Isagani, Sixto, Gonzalo Sr., Randy at Aldrin Simeon, ating maldang kaladwaking purgatorio.
Masibayo po, mayap ayabak kay katamongan, amakiramdam karing radyo at manalbeking kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banalamisa para king Merkules, kapat ng aldo ning Oktaba ning Paskwa. Ing kay katamo pong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Ronnie D. Cao, ing kura paroko ning The Lord's Ascension Parish, Lourdes Heights Subdivision, Syudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayo ing kantangeni ing dalit a pamuklat. Abi-abi tayang idaw niting banal na misa, king lagyo na ning iba at ning anak, at ning espiritong banal. Amen. Amen. Ingginuman tabeya ke kayo. At ke kanti mo rin. Maya pa abak ke kongan. Maya payabak po, amo. Natapi Easter ke kayo. Easter po. Ing larawan na ning meto nga Synodal Church, meto yung masanting mensahing papasyag na kaya katamo niting banala kapag masusyan, anong nuking kaya katang pamibiyebye, maglakbe tamong abe-abe, may papanantabi, anong no, alang makakalingwan, alang malalakwan. Gaganakan talang ini, kaniting misa rin kaya katamong pamilya at pakamalan, o nino man din kaya katang kayabiyayan, mga itulid siya ng papagbalalan ng Diyos, yung kaya katang pamibiyebye at pamiabe-abe. Ngayon ikimit pong kapakumbaban, pasyag tamo, yung kaya katang kapanisyan, banting upayang misadyata at maging karapat dapat magmasusi kareting banal na misteryo. Aminan ko. Diyos ang mapamakalulu at kaya kayo kapatad, uling mikasala kung bina, king pamisip, pamangamano, ampon, pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinita ipanigapuko kang nuan a Mariyang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Dios aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayipaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alananga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yato.
manalangin tamo. O mapamakalulong pami, king kapamilataning banabanwaming pamagmasusi, king pangasubli ng mebianing anak mo, pagkalob mo sana, king ding kapag masusya nagagampanan mi king BIT, so panda kami sanang makaintulid, king tulang alang kapapusan, king BMetong, iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pon mag-ari kambe mo king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning dapat ding apostol. Misa na aldo, papuntala king templo ri Pedro at Juan. Alas 3 na ninggat panapon kanita, oras para king pamanalangin. King lelena ning pasbul sandang pasbul amasanting, ating metong ataong lumpu. Katutubo na, ing pangalumpu na. Daralare aldo king lelena niting pasbul, ban magpalimus, karing taong lulub king templo. Iniyang ikit na lang lulub di Pedro at Juan, menyawad yang limus karela. Linawereng marat na di Pedro at Juan, at ngara, lumawe ka kaya kami. Linawe na la, panayan ng atin lang ibyekeya. Dapot nga nang migsalitang Pedro, ala kong bitas ang pera, dapot di nanda ka, king atsyo kanako. King lagyo ng Hesukristo ning Nazaret, lumakad ka. Kanita, inabot ng Pedro inggamat na, at sewu paneng tinalakad. Kanita mo rin, mirinan lang sikanan ding bitis na, at bukong-bukong. Mi palundagya, ikwanang me katalakad, at megumpisayang linakad. Kay ba't tikya na lang linub king templo, ngana ng lumakad, ngana ng lundag, pupuri at pasalamat king Diyos. Ikit dering sabla, king lalakad ya, at babye kapurian king Diyos. Akilala ra, king ya ing taong sadyang makaluklok, magpalimus, king lele, ning pasbul amasanting ning templo. Menga pamulalala at mengasdan, era abot isipan, nung makananuyang kinayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ingiyatu mitmuya king ganaka ning Ginoo. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo. Mawus kayo king lagyuna, sablang kayang depatan karing tao kekong sabian. Magkanta kayo para king Ginoo, pagkantayeng kapurian. Ibalitayo, ing makapagmulala ng depatan. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. Tumula kayo, ulining banal ng lagyo. Bustan lang tumula, ring sablang sasamba king Ginoo. Panintunan ye ing Ginoo, ating sikanana. Ing pamagdulap king Ginoo, eyo sana kakalingwan. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. O lahi ng Abraham at talasuyo na, o anak ng Jacob a pinili ning Ginoo. Ing Ginuya ing kekatang Diyos, ding kautusana, para king mabilog ayatula. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. Ene kakalingwan ditman ing keyang kasunduan, ing pangako karing libo-libong lahi, ing kasunduan agewana kang Abraham, ing pengako na kang Isaac, deti tupara na langan. Ingyato mipnuya king ganaka ning Ginoo. Parangalan tayo ing mayap a balita. Hallelujah, 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 Hallelujah,
Hallelujah, Hallelujah. Ingginuman tabi ke kayo. At kekanti mo rin. Pamamasang iba't king maya pabalita. Agpangkang sandukas. Ligaya o Ginoo. King Aldo muring ita ding adwa ka ding alagad. Papuntala king baryong ausandang Emmaus. At inyang 12 kilometro dayo manibat Jerusalem. Pipagsalitan ding sablang bage, milyari. Kabang may pagsalitala at may kukutnanan, dinapit siya Jesus at may kiyagnan niya karela. Ikit de dapat erebitas ang akilala. Kitna na lang Jesus. Nano'y pipagsalitan niyo kabang lalakad kayo. Tinok nang la, mitmulang lungkot, nga nakang Jesus ning metong amilagwan Cleopas. Ikay namong dili karing manok na nga na Jerusalem. Ingay makibalo karing bagi, akay bat-ibat pamong may palyari ka rin. Nga nang kinutang, nanong bagi? Pekibat da. Ring bagi may nga palyari kang Jesus ni Nazaret. Ing propetang mayupaya, king dapat at amano, king arapan na ning Diyos at ding sablang tao. Dinimanda rin ding kaya kaming pekapunding pari, at ding makatwa na ning balen, ban miyatulan kamatayan, at pepapakure king krus. Yapa naman ing asahan ming magditas king Israel. Subali pa kanita itiya ing 3 aldo, manibat inyang milyari ito. May bigla kami king beditara ring mapila na babayeng kaya bemi, mintala kanu king kutkutan ng ding abak amaranon, at ere disnan ing bangkena. Pigbalik sabiendo, king menakit la kanong anghel, as sinabi karela, king mabiyaya Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapila na ba kaya bemi, at makanyanpin, ing disnando. Dapat eriya naman ikit Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela, kaparulyo naman ay isip, hanggang ini ay paniwalan, ing sablang inulada ring propeta, wari kailangan king Kristo dumalan niya king sablang bagay iti baya lungub king kayaryana at siya ng Jesus karering masasabi karing sablang kasulatan tungkol kayo. Manibat karing libro ng Moises at karing kasulatan da ring sablang propeta. Miraras na laking baryong karelang pupuntalan at papawagan ng Jesus king isundo na pa yung pamaglakad na. Dapat pinigil de ngara, tuki na kay pamu kaya kami. Lalbog ni Aldo at daralumdum na. Inya tinukiyang sinalangi karela, inyang kasuluran ni king pamangan, kinanwayang tinape at pepasalamat siya king Diyos at pemiraso ni ing tinape at binyan ni karela. May buklat na mata at akilalara, king niya pala Jesus. Dapat biglayang may wala, king panimanman daw. Ngara king metong at metong. Inya pala, balam milalab ka to, puso kabang pakisabihan na kato, king dalan, at lilinawa na laki kataring kasulatan. Kanita mo rin linakadla, at migbalik Jerusalem. Disnandalang makatipon, ding 12 metong, at ding aliwa pang kayabera, asasabing, tutuyaping sinubling mebing Ginoo, pepakit siya kang Simon. Bedita ring adwa katao, ing milyari kabang dalan, at nung makananuring akilaring Ginoo, inyang pemiraso ni ing tinapi. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ke o Kristo. Napun ka rin king parokya, king Parish of the Lord Ascension. First time mi kami sang alas 8 ning abak, para king devotion king Holy Face of Jesus. Iti bunga niya mo nitang mega na pamagdalo niting pilgrim icon ning Holy Face of Jesus, king pamagmasusi para ketang 50 anibersaryo ning debosyon kay king Pilipinas at kasalungsungan mamisita ya karing miyadiwang parokya kay king kakatamong arkidiocese. Dinatang yang Aldo Martis at Pangawebis,
inatad miya king parokyang binisita na karin king San Vicente Ferrer, king kalulot. Pero nga kupin, maging dalan ng pamagbisita na ning pilgrim icon ng Holy Face of Jesus, balang Martes ngayon aldoning devotion king Holy Face of Jesus, king Adoration Chapel, pangadyan yung novena king Holy Face of Jesus, at balang First Tuesday, miyang panging misa, pauli na ning metong karingka kong parishioner, yung mismong coordinator ng Parish Finance Council, metong niyang Holy Face of Jesus Crusader. At yatang panahon na may tayong asawa na, I think 2 years ago, may kasaho ping pamagdebosyon king Holy Face of Jesus, karin king Chapel of the Holy Eucharist. Anya makanya ng penagkat itang balang mumunang Martes, ning balang bulan, at first time ing gewa napon, miyang panging banal misa, para king debosyon king Holy Face of Jesus. Makanya king buring lawen ing meto nga mekad sangkan obat anyang pakit siya Jesus kang Maria Magdalena napon king ebanghelyo pagkamalaning Ardenero. Ayarap na niya ing Ginoo, pero malis siya pamulin at panito na ning bangke na ning Ginoo, uling mawawalaya kanong. Pero niyang kabud ausane lagyo Maria Magdalena, kanita kilala ning Maria Magdalena, Jesus asinubli ng mebye. Poto makapakuya pa kaisipan kapilubluban Maria Magdalena, ketang wangis ng Jesus may sakitan at mete, kawangis na ning icon na ning Holy Face of Jesus, anong nuitang telang pemarot daking Ginoo, kay ba't ng migkasakit at mete, makanyang milalarawan niya, itang magkakasakit ng itsura. Nya may kadanyang akit ni Jesus, ni akilalang Maria Magdalena, uling sinubli ng may biyang Ginoo. May kadoyan mo naman ng sangkano, ba't dening adwa ka ring alagad ng Ginoo, tatakas pupunta king Emmaus. May yapandong likwan dening karirang kayabe, bantumakas mutmunta king Emmaus. Eraman kamalayan ng Ginong sinubling mebye, may kiyabe yaking karirang pamaglakbe, may kipagpentuhan, dapat ere akilala ang Ginoo, kabang kasabi yaking dalan. Sasabihin na ba naman din, yung mismong alagad ng Ginoo, nakitang aldong ito, katlunan ng aldo kay bating kayong kamatayan. At dakal nang sinabi ka rin kaya berang alagad, ing sinubliyang mebye ing Ginoo, dapat era may niwala. At ira mismo, kaya beda niya king pamaglakad, kasabi na niya kabang maglakad, pero ere pamurin akila rin Ginoo. Mekad kawangis ng Maria Magdalena, uling isipan na pa siguro itang itsura na ning Ginoo niyang may kasakit at mete. Anyay na niya akila rin Ginoo, ketang kayang aske, ing kayang pamanyabling mebye. Pero may maralan niyang Ginoo. Nung makananong anyang ausaning Jesus, king lagyo na Maria Magdalena, kilala ng Maria Magdalena ng Ginoo. Pero karining adwang kayabe ng miglakbe papunta king Emmaus, at may yapan ding inagkating Ginoong manatili na pakanuling mabibiyangina, at anyang kasulure king dulang. Baka niyang may maralan ng ginuban kanita, kilala re, anyang kunaning tinape, piraswan. At kanita bigla, kilala rin Ginoo, asinubling mebye, dapat bigla yang may wala. Pero sapat na itaban kanita rin yung adwang alagad, magbalik la ka rin karirang kayabe. Uling o yan may kading kaburyanan ng Ginoo, lalo na kitang oras ito, naring kayabe, era dapat lalakwan, naring kayabe, era dapat makakadingwan. Anya itang larawan na itang ausantamong Synodal Church, anong nuking kay katamong pamibiyebye anting metong banal kapulungan ng Diyos, ing kailangan king pamaglakbing abe-abe tamot may papanantabi, alang makakadingwan, alang malalakwan. Kabudining adwang alagad ng Ginoo, may balik la,
karin king Jerusalem, dislandong makatipon ding labing metong, ading aliwapang kayabera, asinabing tutuyaping silubing mebing ginu, pepakit yakang Simon. Adeni nga dua, aminakit mo naman king ginong silubing mebie, may karamdam king kayang amano kabang maglakad king pamaglakbe. At kilala rin gino, anyang akasuluri king dulang, king kayang pamamirasong tinapi. Pisyag nami akading ginuing kayang kapagnasan, na kailangan din kayabe, abayan lat elalakwan. At itang dapat, yung apakikwa ng gawan. At siting yapag kong papakalayamano, kaya katang pigugunaman, den kayabe, abayan lat elalakwan, ating dapat, yung paratitamong gawan. Nandin, miyang panging meto nga funeral mass, king meto nga miyang ubye, Tatang Federico Halili, karin king St. Anthony Subdivision, Sindalan, City of San Fernando. Do, meteya Amerika, ating kayang makibali, may yapaning inuli keti, nyapin sabi ko kening asawa na ning mangubye, uling magbalik kang pasibayo king Amerika, ba't na mo po nga ako, ayun niya mo kitkut, the cremate de, ing mangubye ka rin Amerika, ka rin kayo pala maraton. Ing pekibat na mo, among kasiting kaming musileo keni. Nyapin inuli ke, at keniya mikutkot. Itang larawan na, mukha bang mabiye, ang gaking kamatayan, kaburian tamong miras tamo ketang masanting akabilyan, at makanta keng buring lawentang musileo. Kaduhanan nito, king musileo, may karin lang miyabi-yabi, mikutkot, ding pakamalan na miyang ubiyan ng meto nga pamilya. May papasyag itang kapag nasang miyabi-yabi pamurin, ang ganaking kamatayan. Nanding magmisa ko ka rin king St. Anthony Subdivision. Mayapan kong genakan ketang milabasang bulan. Apig misa kining metong 24-year-old youth minister kining pibatan kong parokya, King San Matias Apostle Parish, ing mangubye Matt. Imat, kaibat nang may graduate mechanical engineering king UST at may take board exams. Pasar ning kayang board, pero pamig-o taking, may walaya biye. At anyang pagmisa kanyang burol na bayitang mikutkutya, Aldo Webis, ning bengi, ka naman mo kamalayan, kabang magmisa ko, so palaki ang siping ko. May paintago nitang metong KBS, Lloyd, at inyang third eye. Ikit ne pala, ing mangobye. At yatang kayang description, among masayaya. Ing makanyang kwento, nabayo ka ako kasi atin na namang milyari kitang misan itang imana ning metong kakalaguran, keniking manabatar seyo, pigmisa ke, iptsempo itang pisana ning kalaguran at inyang third eye, o ba't ka bang magmisa ko, at suya naman kingsipin ko yung mete, may diya ka no, masayaya. Kaya tamang misan ka rin king unisite, pigmisa kitang imana ning kakalaguran, iptsempo naman at yung third eye ining boyfriend na ning bunso ng anak. At habang magmisa ko, ikit niya naman kayang siping ko, ing mangubye. May di, masaya. Itang bayo na mikutkot, at may yakit, kaya biyang mangubye. Naman siguro kitang ila pa makapag-move on. Pero kasanting itang kabang mabye, at hanggang pala kamatayan, makapiyabiya-biyata pa rin. At makanyang tayo namang mekad lalawin ng pamanyubling mebe ng Ginoo. Makaparkin niya mo ban kanita, muliyak yung banwat ka rin, bibiyabia nakabang kaba. Doon dyan nakatang pamikatago ng Ginoo ban makirake tamo,
king kayang paman yu bling mie. Ban ka rin ban mamisa na yaldo. Akayabe nakatamo. Miyatamo at miyabe-yabe kabang-kaba king banwa. Pero pagkikuha na tamo kay sudip. King bibiyabe tamo at makapiyabe-yabe. E naburi ning Ginoo mekad na rining adwa ka rin kayang alagad ing tinakaslat mintaking Emmaus. Ingan tiraw mong kelingwan dening kayabe dang likwan karin king Jerusalem. Yan yung pakit yung Ginoo, yung abayanan o king pamaglakad at bekeran daman din kayang amano at ang gana niyang pakilala yaking pamimirasong tinapi. Makanyan lang may kapisip yaning adwa at may banig Jerusalem. Bedi kandorian yung kayaberang kelingwan at likwan. May kadban kanito, abi-abing arapan ng kapagsubukan at itang dapat yung parating gawan. Kaniting misa makanyang talang ganakan pangadiring kaya katamong pakamalan. Pamilya alaman rin, kamag-anak, kaluguran, o ninamang kayabiyayan tamo. Sana king kaya katamang pamibiyabye, buhusan ng kapagsubukan, manatili tamong mibiyabye at miyabiyabe at mipapanantabi. Panagkat na, niting pamigunam, kaniting misang darawon tamo, kaniting kapat ng aldo ng Oktaba, ning Pasko. Deng kayabe, abayan lat lalakwan, ating dapat yung parati tamong gawan. Talakad ko po ngini para king panalangin ding malda. King kaligayan ning Paskong pangasob ning mebye manalangin tamo, kaluguran kong kapatad, king ipa, amay karandam king panigapuning kayang anak, para karing sablang tao, nga tamong manalangin, Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinapi. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. Para karing magmalasakit king balayan Kristiyano, bamipnong si pagandang agampanan ing karelang katungkulan, apig katiwala na karela ning mayap apastol. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinapi. Para king meto yato, ban makinabangya king kapayapan, amani batan kang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinapi. Para karing kapatad tamong may babata, king kasakitan, lalong-lalo na ring masakit at pauli ning gera, baning karelang kabilyan, miras king ligayang ena asamas ning ninuman, kapilanman. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ka sa king pamamirasong tinapi. Para kay katamong makatipon kaniting kapag masusyan, ban maging tunetang talapatutong ating matibe kapanaligan, king pangasubli ng mebye Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ka sa aking pamamirasong tinapi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning katamong Archdiocese. Iyulino sana king kayarianang maligaya, ring kapatadtamong mayangon na biye. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, akilala ka sa aking pamamirasong tinapi. Ban kambering kanya-kanyatang kayadonan, yabiya naman yung kayadonan ni Metong kakaliguran, papapangadining kayang miyang ubietatang Raimundo Panganiban. Ban kambera rin pakamantang miyang ubie, karin sa aking banwo, may biyebela, kabang-kaba, at may paligayan king karinaning Diyos, nga tamong manalangin. Ginoo, akilala ra ka sa king pamamirasong tinape. At susundong ipangadi, baning kapayapan, mirat laganap, mabido gayato, at makanyan sanang mitok ng nainggera, karin king Middle East, at balang metong makanyan sang milisya, king nanapamang kapahamakan karokan, lalong-lalo na mekad dening OFWs, na mapalyaring atin kaya katamo, ing migaganaka, kaniting panahon, ning krisis, ning gera, karin king Middle East, at yabe tapa itang pa
alang tuknang ng pamagtas ng krudo, ng gasolina, ng diesel, sana akabyusan iting kapagsubukan at bitok ng nanggera at mangibaboy ng kapayapan nga tamong manalangin. Ginoo, akilala ra ka sa aking pamamirasong tinape. Ipaming mayupaya, bado may miyayaliwang pibabatanding tao king kasalukuyan. Pakiramdaman mo sa ing kaya doon ding kaya kamanigapu at ibiya mo ing adwaning manalig mong komunidad king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo, matanggap yara paning Diyos, impang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon ka ning gamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, ing isaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O malugod ay pami, tanggapan mo na sana reting yayain mi para king kaligtasan ning meto ketawan, at alang-alang king pakalulu mo, magsilbi na sanang makapagbanal, king mabilog ming pangatawo, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimurin, itasyula rin ang puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat tampon matulit. Tunay karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan da ka. Kapilan man ang pong nukarin man, o Ginoo, lalong-lalo na kaniting kayaldawan, o kaniting panahon, amiyay ni Kristo, ning ing Paskwami. Ang pating tunay kordero, ang minalakoking kasalanan ning yato, aking pangamatian, aking krus, linupig ning kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, sibli na naman ing biyemi. Uli nita kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami, king ligaya mo, alang tok ng ngamingan pupuri. Sama yupaya, mi
kapining banal o hipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, anti mo titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pakanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang dubdinaw ning biyanaking pamaylasan pon kamatayan na. Kaya pasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuaning kalis, pasibayu, pepasalamatan akat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana. Kuanan iti, kayungan at minum kayo kaniti, uling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalananggang tipan, amibubu para kaya kayot para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ining kaganakan mi o mapamakalunong ipa, ing kamatay ng poning pangasubli ng mebye. Darawon miya kaya kaiting tinape ning biyating kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kami matampang talak at arapan mo sa muyo kaya ka. Ikami nga sanang misilusulok ing katawan ng pandaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meway pa, ing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yato. Ban biganap ya king lugod. Kambiyan ng Leo ing papa mi. At it Florentino ing arsobispo mi. Kambiyan ng Pasiano kaya kaming arsobispo emerito. Ing kapariyang kapampangan ding sablang pariyang pong diakono. At ding sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepainawan at king pihong kapanay ning pangasubling mebye. King pakadulong may dala mo laring pakamalan ming miyang ubi, at ding sablang miyang unabi kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawad mo kami ngang karapat dapat magkamit king biela ng gaban kambiyanin mo na Virgen Maria, induning Diyos, kambiyan na San Jose, ing esposo na, kambiyanin nuan, apostol, ading sablang banalami, biyebye, kalugod-lugod kaya king kakaban ning panawon, apo rin ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 Amen.
ganakanta mong kabulyaning Diyos, ang tingib pa ng kayang bugtong ay anak, mitubo diya kiti sulip, mi katawang tao, at mi lagwen niyang Emmanuel, King Diyos, kayabe tayo. Kabulyaning Diyos, totoo nga kayabe, nakatamo ng Ginoo kiti sulip, pero parala niya itiban kanita datang itang panahon, ami biya tamot mi habi kabang-kaba, king kayang karinan karin banwa. Yama kanyang tamo ngining, maus king Diyos ay kakatang impat, pailalam king kayang kabulyan, ning kakatang kaya donan, at yan tatayang ngining panalain at hiro na kakatamo ng Ginoo. Sulip antibanwa inka kanan miking aldo ibiemu ke kami king aldo ngeni Antoni patawa salami keka anding pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami pay sa ulting tukso Ikabos mo kami king sablang Maroko, ipa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasopaning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabis kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pagsadyan ming panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan, amponing ligaya manggaman king ngalangangga. O Diyos sa ipami, ginuming asoki sa sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayong kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik dan ding kasalanan minuning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo. Layon ming pamayapan ng ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, pantabi sana kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Yan pang tayo ing waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kawan. Kasalanan
Niyo ing kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato. Niyo ing ginutang Yeso Kristo king kayang pamanyabling mebiye. Memeyang pamigatagon ka rin kayang alagad, ban kanita akit de at makanyandang maniwala na sinubli ng mebiye. At kaburihan ng ding kayabe, lakakalingwan at lalakwan, at apakikwanan itang dapat yang parating gawan. At ang tamong initang agkataning ginuban makisulog ing kayang dulang. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Iniyak palading puso ta, milalab-lab, kapang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mapiyaing Ginoo, Alleluia, mabiya ing Ginoo. Alaya kanung laman ingkut kutang Garading kaya beming minta ka rin Nukarin ya i Jesus Nukarin ya ing Ginoo Nganu ing wibabalitang pagbiya Iniyak palading puso ta, milalab-lab, kapang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mapiyaing Ginoo, Alleluia, mabiya ing Ginoo. Kapurul da naman inisipyo hanggang eniyeyo pa paniwalan in Kristo kailangan niyang dumalan kasakitan bayo yalong king kayang kayarian. Iniyak Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, abayan da kayong ngeni king pamangadi kaniting dapat ng espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat paulina ning ngening penandit, era kaatanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin. Emos sanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. manalangin tamo. O maganakang ibpami, iwaksi mo ing matwaming pangataw at bustan mong ing pamananggap miking sakramento mo. Ibayo na aske ing pangataw mi, at gawa na kaming kawangis mo. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Mabibiyata mo ating kayabe, at sukat mi panantabi. May kadlalo na po ang ating kapagsubukang daratang. Makanya nakatamong agkakaniting banala kapag masusyan, pakibatan nying panagkat ning kakatang pamigunam. Deng kayabe, abayan lat lalakwan, baning dapat
yang parati tamong gawan. Ingginuman tabiyo ke kayo, At kekanti mo din. bulalag mo o Diyos, misan pa, kayapan mo't kayo pa yan, at paulining lugod mo't pakaluluy at siyat mo ring mayupaya mong gamat, tagkilan ming balang metong kaya kami, mayapang paduban king mabilog ming kataon at pangatao, yung grasya mong pakayap, kanita malagwat lubos kaming mipaldan, kumayap king nano pa mang sakit ming panamdaman, physical, manite, emotional, psychological, spiritual, at mangitulid mo naman sanang di masakit, amyang runing pamilya, kamag-anak, kakaduguran, lalo na ding avid viewers at listeners, ning radyo ning kaya kaming Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM, kaning miyadiwang programa, migit lalo na kaniting misang darawon, sana karilaman mi payabot mi pagkalubing grasya mong pakayap, at itiyang adwan mi king lagyo ng Jesus, ing ginuming sinubling mebye. Amen. Labing adwang Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Fernando, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo Santo kami. Cristo del Perdón y Caridad, Pakaluluwan mo isang kami. dibinong talapakayap, Pakaluluwan mo kami. sagradong puso ng Yesus, Pakaluluwan o mo kami. pakayap ng pusong Yesus, Pakaluluwan mo kami. Jesus, ginuming sinubling mebye, Pakaluluwan mo kami. tatlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Yesus, dyan mo kaming kapaldanan, o Diyos at pakayapang lubos, King lagyo ng Yesus, pagalabing grasyang makibat ka rin kanya-kanya aming kayadonan, King lagyo ng Yesus, mangitulid sanang tanggap ng grasya, din kaya kaming kayabe, ban kanita king kaya kaming pamibiyebye, marati kaming mipapanantabi, at pagkapilitan, itang dapat siyang gawan, nyapin, ding kayabe, mi emila, kakaringwan at lalakwan. Makanyan mo kaya ngayon bendisyonan, pakayapan dinan kapaldanan. At bendisyonan na kayo ni malugod at may ipayang Diyos. King lagyo na ning ipa at ning anak, at ning espiritong banal. Amen. 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 Umena kayo king kapayapan, Alleluia, Alleluia. Salamat, King Diyos. Hallelujah. Dakal pong salamat at maya pagto, kaya ko nga natapi, Esther.